히브리서 12장 2절을 보십시오. 12:2 믿음의 주요 또 온전케 하시니 예수를 바라보자. итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгс болгогч Есүсөд харцгаая. 우리는 예수님을 바라봐야 된다는 거예요. Бид Есүсийг харах ёстой. 왜? ягаад 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라. тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийгээс тоомсорлон загалмайг твцсэн бөгөөд бурхны сентийн баруун гарт заларсан юм а. 네. 우리는 나에게 문제가 생겼을 때 문제를 바라보는 것이 아니라 Тэгэхээр бид бүхэн миний өмнө ямар нэгэн асуудал үүсэх үед тэр асуудал дээр төвлөрөх биш. 예수님을 바라보는 거예요. харин Есүсийг харах. 문제를 바라보면 아 이거 어떻게 하지? Асуудал руу харах юм бол за энийг яах вэ? 아 이거 안 될 것 같은데? За энэ нь юусоо болохгүй юм 아 шиг. 이거 너무 힘든데? Энэ ёстой үнэхэр хэцүү байна. 이런 생각이 먼저 나를 딱 지배합니다. Ийм бодол эхлээд намайг дарангуйлна. 근데 예수님을 바라보면요. харин Есүсөд харвал 이 상황보다 예수님이 더 크시다. энэ нөхцөл байдлаас илүү Есүс агуу. 예수님은 나의 모든 것을 대신 짊어주신 분이다. Есүс миний төлөө миний бүх зүйлийг үүрч чадах нэг ээ. 예수님도 그 무거운 짐을 지실 때 Есүс тэр хүн ачааг үүрэхэд 하나님께 그것을 맡기셨다. бурханд түүнийг даатгсан. 그 예수님을 바라보면요 모든 해답이 다 나오는 거예요. Тэгэхээр тэр Есүс өдөл харах юм бол бүхний хариулт бидэнд ил болно. 여기 이렇게 기록하고 있잖아요. Энд ингэж бичсэн байгаа. 십자가를 참으사 그렇게 돼 있습니다. 십자가. Загалмайг твчсэн гэж байгаа. 예수님도 고난을 피하고 싶으셨습니다. Есүс зовлон үүрхийг хүсээгүй. 우리가 믿음이 있다고 해서 우리에게서 고난이 사라지는 것이 아닙니다. Бидэнд итгэл байлаа гэж зовлон биднээс зайлдаг юм биш. 우리가 구원을 받았지만 우리에게 반드시 고난이라는 것이 오게 돼 있어요. Бид аврагдсан ч гэсэндээ бидний амьдралд зовлон угаас тохиолдох ёстой. 그런데 이 고난이 왔을 때 어떻게 해야 되느냐? Гэтэл ийм зовлон ирэх үед бид яах ёстой вэ? 하나님을 붙들고 끝까지 걸어가는 거예요. Бурхныг тулан түшиж эцсийн хүртэл алхах ёстой. 예수님이 그러셨잖아요. Есүс тэгсэн. 예수님 앞에 십자가의 고난이 딱 왔습니다. Есүсийн өмнө загалмай гих зовлон гарч ирдэг. 그것이 두려웠습니다. Түүнийг хараад Есүс айсан. 그러나 그것을 하나님께 의지하잖아요. Гэхдээ бурханд даатгадаг. 그렇기 때문에 그 십자가의 고난을 참으실 수 있었던 겁니다. Тэм учраас загалмайн зовлон авахдаа твчиж чадсан байна. 그래서 우리는 예수님을 바라보는 거예요. Тэм учраас бид Есүс өд хардаг байна. 예수님이 어떻게 하셨는지, Есүс яасан бэ? 그 고난을 어떻게 이겨셨는지. Тэр зовлон яаж даван туулсан бэ? 우리는 예수님의 간증을 듣는 거예요. Бид Есүсийн гэрчлэлийг сонсож байгаа хан. 예, 그래서 하나님의 은혜를 기억하고 하나님의 은혜를 잊지 않는 삶을 살아가는 겁니다. Тэгэж бурхны нэгүслийг санаж бурхны нэгүслийг мартахгүй амьдрах ёстой. 그리고 또 한 가지 이렇게 얘기하잖아요. Нэ бас нэг ингэж хэлж байгаа. 부끄러움을 개의치 아니하시더니 그랬습니다. Гутамшгийгээс тоомсорлон. 그리고 하나님의 보좌의 우편에 앉으셨느니라. Тэгээд бурхны сентийн баруун гарт заларсан юм аа. 어떻게 이럴 수 있었느냐? Яаж ингэж чадваа? 그 앞에 보면 Дээд хэсгээс нарах юм бол 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 이렇게 말씀하고 있습니다. тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гэж. 예수님은 지금 당장의 고난만 보지 않았습니다. Есүс яг одоогийн зовлонгоо л хараагүй. 십자가 뒤에 있는 하나님의 뜻과 하나님의 영광을 보았다라는. Тэр загалмайн цаана байгаа бурхны хүсэл болоод бурхны алдрыг бас олж харсан бахан. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч адилхан. 지금 힘든 일이 있다고 해서 Яг одоо надад хэцүү юм тохиолдож байна гэж. 그것이 내 인생의 전부가 아닙니다. Тэр нь миний амьдрал тэр чигтээ биш байхгүй юу? 오늘의 고난 너머에 하나님께서 이루시 우리의 목적이 분명히 있다라는 사실입니다. Өнөөдрийн зовлонгийн цаана бурхны биелүүлэх тийм зорилго байгаа. 이 고난 뒤에 영광이 있잖아요. Энэ зовлонгийн цаана алдар суваа. 욥에게 고난만 있었던 게 아니잖아요. Йовд зөвхөн зовлон байгаагүй. 그 욥의 고난 뒤에 하나님의 영광이 있었잖아요. Тэр Йовын амсан зовлонгийн цаана Йовд амлагдсан бурхны алдар суу байсан. 그래서요. 하나님의 은혜를 잊으면 현재의 문제가 하나님보다 더 크게 보이는 겁니다. Тиймээс бурхны нэгүслийг мартах юм бол одоогийн зовлон бурхны нэгүслээс илүү том харагдах нь. 예? 하나님께서 과거에 행하신 일을 잊어버리니까 Бурхан өнгөрсөн цаг хугацаанд надад юу үйлдсэн түүнийг 이스라엘 мартаад 백성들에게는 당장에 먹는 일이 걱정이 되는 거예요. Израилийн ард түмэнд яг одоогийн идэж уух асуудал нь одоо асуудал болж гарч ирж байгаа. 그러니까 이런 질문을 던지는 겁니다. Тиймээс ийм асуулт хэлж байгаа хан. 하나님께서 광야에서 우리의 식탁을 마련할 수 있겠냐고. Бурхан цөлд ширээ засаж чадах уу? 하나님의 능력이 작아져 버리는 거예요. Бурханы хүч чадал жижигэрч байгаа хан. 그들의 기억 속에 하나님의 은혜가 작아져 있는 거예요. Тэдний ой санамжинд бурханы тэдэнд үзүүлсэн нэгүсэл жижигэрч байна. 예? 과거에는 하나님이 나를 도와주셨지만 Өнгөрсөн хугацаанд бурхан надад тусалж исэн. 새로운 문제에 접하면요. Харин шинэ асуудалтай нүр тулахад 금방 잊어버리는 거예요. амархаа мартчихдаг. 이번엔 어떡하지? За одоо яах вэ? 이번엔 정말 어렵겠는데.
Одоо бол үнэхээр хэцүү байх юм шиг 하나님께서 байна. 이번에도 도와주실까? Энэ удаач бурхан туслах болов? 점점점 약해지는 겁니다. Аажмаар ингэж сулардаг, доройтдаг байна. 하나님은 나를 사랑하시되 끝까지 사랑하신다라고 말씀하셨잖아요. Бурхан биднийг хайрлахдаа эцсээ хүртэл хайрладаг гэж хэлсэн. 그래서 우리는 어떤 상황보다 하나님을 더 크게 보는 그 눈을 가져야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн ямар нэгэн нөхцөл байдлаас илүү бурхныг томоор харах нүдтэй байх хэрэгтэй. 하나님의 은혜를 더욱 크게 기억하는 그러한 삶을 살아가야 되는 거예요. Бурхны нэгүслийг илүү томоор хардаг, үүнийг дурсан сандаг амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 자, 다윗을 한번 잘 생각해 보세요. Давидыг та бүхэн сайн бодоод 다윗이 үзээрэй. 골리 앞에 나가잖아요. Давид Голиотын өмнө гардаг тийм ээ. 그 골리 앞에 담대하게 그렇게 나갈 수 있었던 가장 큰 요인이 뭘까? Голиотын өмнө тэгж одоо ирлэхийг зоригтой гарч чадсан хамгийн том шалтгаан 지난 нь 시간에 юу? 배웠습니다. Өнгөрсөн цагт бид нэр сурсан. 다윗은 강하고 담대했다고. Давид тууштай зоригтой хүн байсан. 그렇게 강하고 담대할 수 있었던 건 하나님이 나와 함께 하신다라는 그 믿음이 있었기 때문이라. Тийм хүчтэй зоригтой байж чадсан шалтгаан нь Бурхан надтай хамт байгаа штэ гэсэн итгэл түнд байсан учраас. 근데 그 믿음이 어디서 왔냐? Тэр итгэл нь яаж түнд суусан бэ? 사무엘상 17장 보시겠습니다. 1-р Самуэль 17-оос харъя. 34절로 37절 말씀입니다. 34-өөс 37. 여기 다윗이 사울에게 이렇게 얘기하잖아요. За энд Давид Саулд хандан хэлж байгаа. 주의 종이 아비의 양을 지킬 때에 사자 곰이 와서 양떼에서 새끼를 훔쳐갔다고. Боол нь эцгийнхээ хоныг хариулдаг байсан. Арслан юм уу баавгаа ирээд хонин сүргээс минь хураг авч явхад. 그때 어떻게 했느냐? Тэр үед яадаг байсан бэ? 내가 따라가서 그 입에서 새끼를 건져내었다고. Би араас нь хөөж очоод түүний амнаас хургаа авардаг байсан. 만약에 그 짐승들이 나를 해하고자 했다라면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였다고. Хэрв тэдгээр амьтад над руу дайрвал би сахлаас нь шүүрэн авч цохиж алдаг байсан. 36절로 37절 함께 읽겠습니다. 36 37 хамт уншия. Таны боол би арслан баавгаан аль алиныг нь алсан билээ. Тэр хоцлуулаагүй Филист хүн амьд бурхны цэргийг шившгэлсэн тул тэдний нэгэн адил болох болно гэж хэлв. Давид цааш нь арслан баавгаан савраас намайг аварсан эзэн тэр Филист хүний гараас ч намайг аварна гэв. Саул Давидэд явагтун эзэн чамтай хамт байх болтугай гэлээ. 다윗에게는 이미 하나님께서 자신을 도우셨던 과거의 경험이 있었다라는 거예요. Тэгэхээр Давидэд хэдийнэ бурхан өөрт нь яаж тусалсан бэ? Тэр туршлага байсан бахан. 하나님이 나에게 어떻게 역사하셨는지 Бурхан надтай хамт байж яаж 그 ажилласан юм? 경험이 있었기 때문에 Тийм туршлага байсан учраас 그 사자에게서 건지신 그 하나님이 арслангаас өөрийг нь аварж исэн 이 бурхан 골리앗에게서도 건져내실 거라고. энэ Голиотоос ч гэсэндээ намайг авран хамгаалах болно. 골리앗과 싸워서도 이기게 하실 거라고. Голиоттой би тулалдсан ч бурхан ялахад тусалнаа. 전에 베풀어 주신 은혜를 기억하니까 Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бурханы өөрт нь үзүүлсэн нэгүслийг санаж яваа учраас 그 믿음이 더욱 담대해지잖아요. итгэл нь улам илүү баталгаатай болж зориг орж байна. 우리에게도 이런 기억이 필요한 겁니다. Бидэнд ч гэсэндээ ийм одоо бодол байх хэрэгтэй. 그때도 힘들고 어려웠지만 하나님께서 길을 열어주셨어. Тэр үед хэцүү байсан ч хүнд байсан ч бурхан тэр үед арга замыг гаргаж өгж билээ. 그때도 나를 구원받을 수 없는 상황이었지만 하나님께서 나를 구원받게 해주셨어. Тэр үед би аврагдах боломжгүй нөхцөл байдалтай байсан ч гэсэндээ бурхан аврагдахад тусалсан. 우리가 그 구원의 은혜를 기억하면 Авралын тэр нэгүслээ бид нэр санаж байвал 우리가 어떤 환경 속에 빠진다 할지라도 우리는 두려워 떨지 않는다는 거예요. бид нар ямар ч нөхцөл байдалд орсон тэндээ айн чичирж салганаж байхгүй. 그때도 하나님이 나를 구원해 주셨지만 Тэр үед ч бурхан намайг аварсан. 지금도 하나님이 나를 구원해 주실 거라는 믿음. Одоо ч гэсэндээ бурхан намайг аварнаа. 그때도 내가 생각하지 못한 방법으로 하나님은 나를 구원해 주셨잖아요. Тэр үед ч бурхан миний бодож төсөөлөөчгүй аргаар намайг аварч надад тусалсан. 죄로 말미암아 하나님 앞에 가서 심판받고 지옥 갈 운명이었습니다. Гим нүглээсээ болоод бурханы өмнө очих юм бол шүүгдэж там руу явах тийм л хувь заяатай байсан. 그 어떤 힘과 능력으로도 나를 구원할 수 있는 힘이 없었습니다. Ямар ч арга, ямар ч хүчээр би энэ нөхцөл байдлаас аврагдах боломжгүй байсан. 근데 그때 Гэтэл тэр үед 하나님이 그 은혜를 베풀어 주셨잖아요. бурхан тэр нэгүслийг надад үзүүлсэн. 십자가에서 나를 위해서 친히 죽어 주셨기 때문에 Загламай дээр миний төлөө өөрөө өхөж өгсөн учраас 자신의 생명을 들여서 나를 그 죄 가운데서 그 지옥 가운데서 구원해 주셨습니다. өөрийн амийг зориулсан байж намайг тэр тамаас энэ гим нүглээс аварж өгсөн. 그 은혜는 너무나도 크고 놀랍잖아요. Тэр нэгүсэл үнэхээр гайхалтай, үнэхээр агуу зүйл. 그걸 기억하는 사람은 Түүнийг санаж амьдарж байгаа хүн 결코 어떤 상황 속에서도 무너지지 않는 겁니다. эцсийн ямар ч нөхцөл байдалд орсон нуран унахгүй.